Lai bulan hayang subscribers lang naman moilan ta hadaba channel hayang hadaba video kaya pon ya pu awang na channel demnang tenyo teman moilan na chaya ana singa yalak china se anyai ne Christian tu mande alau thoram karlana hanga tuidai hanga pang hanga tien teman tu so alongai yeling lak china se hadaba tang ngau cha hani ihu tai pujine hadaba video ya pai pungona teman moilan na singpua India secular state changona secular state se kama India constitution में तो माने अवहिद म्यांगलाक hayang hangge म्यांगलाक hayang अवहिद योबलाक अदो जिना teman moilan de freedom phayang ngosipu hayang ba tinyingani teman moilan ne ngi bua anyai ne BJP government में Christian to man sausi na dambu hayang teman tu so alongai yeling lak jina se tien bu pang bu mang ngai nang ado teman moilan na chaya ana singyang ngona alau chai bu ma bu yichi hayang ba teman yupi mo asam kachi me hongni mai mai Christian de indirectly or directly attack ne mengyang pil ja amana pasangki the Assam Healing Prevention of Evil Practices Bill 2024 se yang imana hongni mai mai Assam Legislative Assembly me approve ne mengyang pasang ngona adawa hamidaw ibuke Christian land teman de indirectly or directly ado attack ne mengyang pass bu bill jamona ado bill me ibua saji Assam wan kon me healing se gama demane kawang da yobyang kawang yaha cha phai tak mai dam bu de healing se nang ado healing yengola hayang alo black magic bu alo magic tu sawa yeling lak se yang sa eman hado bill pass yang ngona hamidaw ibuke hadawa teman Christian de directly or indirectly attack ne myang bu jangona hayang naga karlan konya karlan temaneo hadawa Assam ka ji me pas na myang bu khai hangu ye ji bu ma se temana boilie ye te lak mbong hang ne se gama Assam me teman Christian lan teman naga karlan teman konya jenaulan nyahnaulan missionary tuiling bulan kawang sausan bulan mangona hakia panggama emana alongai tu sau yeling oklak hami imana ngawam bukie hami imana lokham bukie kawang ngaw yi oklak kawang hem yelok oklak adawa teman moilan jina judai mongsang lak sangsi ngawlan na myangla Christian teman wanglam me hayanga teman tu sawa Bible me ibukie jisu pungaw man pai bukande man ngo bukande tayanga jisu pungaw nyodamlak hayanga takatian balande yob yang maidamlak adawa Christian teman tu songona hayang poi hakia tian gama hakia panggama Assam ka chima hami teman ne ling bukie hami teman ne sausan bukie kawang sausan laka teman de alongai yinanglak tokai adawa bil chiang teman moilan ne mongsang ate la pongbong Assam ngobu Christian ne hadada complain na myang nyanyang ki hayang Nagaland NPCC la ne hadada complain na myang nyanyang ki India secular state jamona hakia hangne chaheja myang bu wanglamda hangne pangbu se yang imana against ne myang ado nyanyang ki haboi sa Assam Assembly me ado passing ngona ado bill me ibua hakia healing process ki bu yasi kama magic ki bu hakia chon na tau kuma 1 year jail tailak hayanga fine ne rupees 50,000 ya lakse yang ngona hayanga ni se cham tau kuma 5 years jail halak hayanga nginna fine na tang ne rupees 1 lakh ya lakse yang ngona tau ko hadawa teman jingna pangbu ayong chang ngona hami teman kem hambukie hami teman lok hambukie hami teman nyau hambukie Assam ka chi me sa ji Christian ngaulan jisu pungau hakie nyaulak jingna se ana loklak jingna se hayanga yob kham ma katlan tak mai dam lak jingna se pangbu chang wana hangne se kama teman nya henalan chehenalan ado Assam ka chi me missionary dwelling bulan aloka wang sausan bulan mangona to ke teman moilan iman jingna yopumba tejam de pungwao se anyana teman Christian de pokpu chai khomo teningani anyane BJP government ma teman da hakya ngana tau jingna teman yopuma wongnanga hayanga chai jare ngawlan amai chudai amai phayanga mohao se bu teni bu video ka ye moilan de pongdamna ai bu moilan de minyong phana